the way eba wakwemo. Special thanks and call Emma Omahene Yao Edubuache, the chairman himself, and the morning show team. Ejuma Mabona Nwade, Mreso say Yansu Twaso midday. Yebe Kwakra, Akwakofa midday news. No, don't forget Senwechi na Sofumami Abetunase, at the Sompankomo, and so Eddie Ababe Som. And Yasam Kitokra, and they be Ramon Crofon Crossway in Como as usual. Letters from the world of transfer. You be transfer Uncomo Bray, and some brain a free transfer issues. In fact, EPA, and which you be Sanswa Kasa, Edia FIFA Club World Cup, Eguswa Koso, will be Maso, United States of America. Now, and what you know, when you say Wimbledon Open. And also qualifiers, as I say, I am beginning to come away. You better fear, baby, team come over, pray. And they crop your Kumasa Santiago supporters. One was so much who was it. I was Ficasemu Bem, a far in summer air coso transfer players. I enjoy Mukain. Oma mopa any day, Ningina hum komo yabuano ede babe som. The general himself, Apostle Jeffrey Osari, Atlase, the money man, only money man on the show. Philip Inkumsa, on also Atlase, Darling Boy, Sir Prince, Ejakum Branson, Orlando, Mr. Work as the producer. Again, meeting at the Ember Power from MCR. Ayo papa ya Santua Grace onusukutem ewe MCR ho ene back to Batan Yenya Genesis Kwabrana Asante onoso aye fit today yemfase da mawurade acheso mukutem wo MCR ho aye Tabita Clinic ekutaso yimu ena nkofon kroso ensam no eba na Tabita Clinic se dade bia how bia no tuanamo na bra ya soye ye be hwew ya hwew yare ma apomuden enso ayawodia obi benyawa eya na efiyare ntimi srewada ma wa mam ni wanse enso yare ya tuanamo sesie na fuani chem e Tabita Clinic ya die bia how bia no so we diabetic patient and also we diabetes prostate how when your infection should be ebi se gonorrhea chlamydia and sa indemu yarwa hudron emu bia na ene wafwenya breyaswe liver issues and also obrebo no o kidney wo sa wahrawa organs baby bia atochime bia no mesrew yade bia fuani chem e Tabita Clinic na Dr. Sama Ben enhwew e bibia so entumi nkoso kama emfama wonim se wuduru yaso ya your renta free scan, free consultation, free dietary counseling. Sa enyoma miense nyina no free. Simple ukolaba ne bono eda fompa. Don't forget say simple yedwo fefa mfidie nyina mu yehu se yade bi wo ho a na ye trade romo edro no ubetwa just half. Say 1,000 Ghana ubetua 500 simple 200 Ghana cedis na edro no ne bono no a ubetua 100 Ghana ya fa 50% out of it. It's a coin atasuma so Pentecost jani market no ene tenu he 0202347647 0202347647 wo fe ahomai so a ya beje so ya na obekasa na bibia atumi akoso e de amount pelisa go so e share asanteman animunyam na de pelisa for can say Wamu ba Ghana titu any asantimantem ya jo mo atum kwanso nkoso na hawa asantimantem ene eyetalisel edin so wosoache emnaso so mo so pay back to Kumasi any Ashanti region na enti tetenie any sananu ataponi behwe from 11 to 14th ewo Ashanti Golf Open Tournament na se na eno so the Royal Golf Club me patro na ye 8 consecutive year at a program ekoso any nyinachi omuguso really a lot of package and event ahodo omuguso omuso edie ebi the Sala Fest no eno ekoso
telecell for foundation no enrolli free digital training and health screening ni nyina no mugu so amodema eya asanteman packages any offers be bree enso ena ho a this month enche na epa na wieye wunyam benefit ya fa wugem na nso mfasode ewom no nso onsa nka wode na bibia so entumi nkoso kama emfama wonim se express group akwanto nyina no omukin kon eye express group akwanto ehun nsem nyina no me pacho fakodan express from penifo oman bia opese utukwan koso so opese ukọ Canada opese ukọ US of A ukọ UK ukọ Australia ukọ New Zealand Germany oman bia opese udu ani chemo ho ye beboa ama wakọ sample kra wo mre tieniye uye school ni anaso pesa uko school amanane overseas admission ye beboa ama wonso wenya admission enu etino upesa uko sua de ho na enwoma bi enkoye mfa ma wa mesraw wo de bre ya so ye no ntena ase na da wonti ase ni na ye moa na wonso enya admission e wa amanane uko sua de upesa utukwan ekoye adwuma enye sika ehya ho de bebo bra e wo Ghana ha mesraw da ni nyina no express group for Edinkrofoko na school de many ye interest in ye obi ho opese okọ school amanane ba ni sika sam no anse ensisi ye papa wo pa ye no bayan hye na wakọ scholarship ni ade nyina enso ho a chese betumi ama scholarship na onso wakọ kokosua de ticketing and reservation e bounce okoto anase holidays ana opese okọ me kakra e wa amanane a me se wo da sankrata sam bia e fa kwantu ho no e express group omo proven track record say epana kwentu a head to head masa obiambe omo ewo Ghana ha enti Kumasi ewo 3 branches ewo Kumasi ne kese pem ubehu yan ewo labor runabout asafu labor runabout o udu abehu Accra kan first light o tema committee 8 Lashibi go filling station ye ben Lashibi funeral home ho e so udu abehu yan don't forget Satakra the market circle opposite to hot and nesto fast food udu ha e so ya boy sese ho ye betuma ano etepa suyan silver house building man ebe high court no ehwo ne yo techiman so me pato we tamale ye be tamale teaching hospital bibiani ye near to the court building ehwo so do abewen enti ye dwuma hote kululu bianim enti ubehu so udu suyan ye be court udu bebiani a ehwo so ye be court usuni madwuma aya na unsuro bruni for 029 me pato 0249 000448 0249 000-449 and also 0555 550 067 0555 550 067 wo fire mo we so no so ye no be kasa na bibia so tuma koso kama e dia ma wo ni se 3 eco capsules no ni koko master koko ehuna no we twa no pollution me se o se koko huna o salute no de tenie and se 3 eco capsules no koko efifi woni padua na ni ba bia efifi woni hu aya na etan me se koko e ha dwen koko uye bema e betumi ama aban ajo utuo enso de atwiri tem me se na twa se ba no sa obeto brother nkofo koko dia koko betuma ya on masa me kan ade be kye kope 3 eco capsules uwo koko nkwadia wedro aye 3 eco capsules uyematum anase uyem no etim untumi njawnan etoda na uyempom epom asensuo ba meso 3 eco capsules enu ne etro kope bi sesie herbal shop bi abegrom ani pharmacy shop bi awuro ho awon sabeka edro won maso bi aye 0546 107 107 0546 107 107 3 eco capsules coco master enso enono ye kwa manonya ba obapa grace eni ninua kwa bena asante ekutem wo MCR ye kwa manonya ba sesie ba so betway bet influencer no ye rem free influencer no etrese senei usise bet ni wi a wasise bet na wi no na wase bet course was with others not just a woman microphone so saka aye course